Thongzu boroi makhongda kanna thorok pa bhena man ayel ki khongjang loising thomda kre yam drabda miyoi tare so kre khoisaw narod miyamna vena du mai tha kre ILP ki ihaw gi saruka mo wena Imphal More National Highway gi moirang khom ki Kansipur phau gi lami tangkhai thingduna made wakat mi pham dina khongjang changsin kre amasung khomdram ratan gi mathak thangat ki criminal case amasung wanted te kakhat pi wai na tha ki petition Manipur High Court na ya ki kre Mayam Kurumzari adom na yangbiri bese impact news ni ay okram somendro na hujik pungza si phabu gi maroi ba pausing miyam da pijari lambi tangkai thinglaga ILP satna luaidra wakan mifam phamlingaida Maruti van aman thomjin badagi miyoi tare lom asoka pan nangkre khoisaw naru miyamna Maruti van adu mai tha kre sokloba miyoi sing adu iboyam hospital amadi atopo hospital sing da laikat na kre thawdoga sing asi nungthil pungani makai tab aduaida National Highway number 2 Imphal More lambi gi nauram lekai de khara hai tharaga leba thongju boroi makong da thoki bani thawdog adu da mai thadokraba Maruti van MN1K 0659 adu singjamai thongam lekai de gi thongam Tembi gini gari adu mahiloi sang ani ahum gi mahiroi sing thindok thinjin tawbane hari thawdok thokphum dagi fangwa pawda thongju boroi makongda mafam adugi akoi bada lairi balaikai singi maira pai bikyana National Highway number 2 Imphal More lambi boroi makong mapada ILP chana halu haiduna lambi tangkai thinglaga wakat mifam sathaki wakat mifam phamlingai talakta nauram lekai lomdagi haitharakpa Maruti van aduna wakat mifam phamliba mafam aduda yamna kana thawjilaktuna wakat mifam loi sing adu thom khibani hari wakan mifam pham ki nupi sing adu thom patana tana phit taramuk sien ki hari thawdok adu thogba matung mafam adu da gi miyamna ven adu mai thadoki mai mutat pala ki Manipur Fire Service ki gari sing mafam adu da miyam mai mutat pa yaroi haduna sangan ki de adu Imphal West ki additional ASP na luching ahen ma police ki team laktuna mai adu mutat an ki ven adu thoroki driver adu hauzik singjamai police station na laire hari Dana che phamming ai da khoi gi che posing ni phajana sang na thelaga lai re kan ji dane hai na bodro da thachalak pane ba nupi ani se manga sam da nalle nupi amana khar makha da nallai ba do khoi na mayam changna ngari ji intho oga akhoi na tawbane ba yankhai chama tilamaga di loi sokane mi ja hawgalak ta ngai di ba bhane angang awni hum yauri kari school gi angang de khoi di tarang chalamina kano tawdrina pakhalamina khangdre dana school thatra angang macha chahi mari manga gumbagi ani hum yauri ba gari je khoi nupi myam in thuraga mai tha bane ba ngasi ke thawdok da soklaba mianga singjamai da leba iboyam hospital da laikana ki asoko miyo amadi fibam khara lurak badagi rims hospital da pukatuna makata na laing na puki hauji iboyam da laikana ribu miyo sing adu di fajale tung da ki sagol sem sangita sai kuntrani pan ahan them ibesa sai nifumari thongam rasi sai humputara thongam bembem amasung konsam memsau bini makoi sing adu kok thabak amsung khong da ayamana sokpane thongam bembem di khwang da phibam khara luna sokpana rims da makhata na layang na puki asok khara di Imphal akoi bda lebu hospital khara da pukatuna layang ki hari ILP ki bill ahum bo anti-tribal na haduna JAC against the anti-tribal bill na National Highway sing the Kauriba economic blockade as lakle June gi tang tarani thoi fawu gi manungda Manipur government madi blockade tawriba sing yasna puraktuna loisindrabadi mathangi numit June gi tang 16 dagi yari pokto leiraba CSO madi mara pai bi singa loinana matam kakta counter blockade hawragani haina youth development committee yari pok khoirom na thador pa role amana khangalakli economic blockade asina maram oiduna nongmada sangnarba yadraba post agi mamal wangkhalakli basisu government na yengsingadabani hana se role asina makha tari media ki khuthangda government economic blockade kaurabsu waningai leite numit kyani gi potsai watana lairi haijarabasu miyamda di blockade tawrani tabadagi potsai fangnadre hana se role asina makha tari amaromdra khomdram ratan gi mathakta wanted lauthok libasi handu amadi changsilib ILP gi yawasi nathaina ba singanu haina se role asina khangalakli lamdamasida ILP chanha lo haibagi khongjang ngasisu leptana sangsinari khongjang asigi saruka moina National Highway Imphal More lambi gi ya school lagi hauraga Kansipur phawba lambi thingba madi wakan mi phamba gi khongjang sangsin ki hairu lambi asigi ya school moirang khom yumnam lekai singjamai meyeng lekai naurem lekai namarapam lekai Kansipur na singba mafam singda ima ibel amadi naha kya na thoraktuna lambi thingba amadi wakan mi phamba gi khongjang sangsin ki khongjang asida maram moraga lambi asida dukan ayam hangna kide loina miyam chathok chasinda awaba kaya mayok ngaki
JCLPS की कन्वेनर और खोमद्राम रतन की मतकता सिंजमई पुलिस स्टेशन क्रिमिनल केस थांगत की वांटेड लाउथोक की बगी ऑर्डर कखत पियो हाइना हाई कोर्ट था की पिटिशन हाई कोर्ट ने याकिद्रे रतन की मतकता सिरब मराल सिंह मसुंग वांटेड लाउथोक लोइना माकु फाब ngambada lupa lakh manga pigani haiduna sel gi mana लाउथोक लिबा से कखत पियो हाइना रतन की लोइना बि खोमद्राम ओंबी हेमोलता देवी ना हाई कोर्ट पिटिशन था की बने पिटिशन अदुगी मतुंग इना ngase हाई कोर्ट पांथोकिबा हियरिंगदा माइकई अनिमकी वफम तारब मतुंग जज ना पिटिशन अदु मेरिट याउदी हाइदुना पिटिशन अदु लौखिद्रे हारी द मोंखांग लंबी मॉडर्न क्लब के वाइस प्रेसिडेंट सु ओइरंबा JCLPS की कन्वेनर सु ओइरंबा खोमद्राम रतन की मतकता वांटेड लाउथोकपबु क्लब असिन यानिंग दो फोंगदरकली लोइना महा की मतक थमलिबा अथिंग बासी लाउथोकन न बचंगसिलप खोंजंग खुदिंग मक्ता मोंखांग लंबी मॉडर्न क्लब न मपुंग फान सगोटकनी हैना जेरोल लमद खंगलकली इनर लाइन परमिट सिस्टम सनाहन बचंगसिलकलिबा खोंजंग की सरुक मोइना हयेंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंगदा नन मणिपुरी सिंग फम दुकान अमदि गवर्नमेंट के लोइसंग सिंग थोंग लोनसिन मगी खोंजंग संगचिन बहौरगनी हैना नोंगचुप इम्फाल मैरा पाबी अपुन लुफना खंगलकली कैसामपात लेबन निपकोंग ऑफिस पांगथोकिबा पावगी मिफम निम्पाल की प्रेसिडेंट लाइसरम ज्ञानेश्वरीना JCLPS की हाना की कन्वेनर खोमद्राम रतनबु खंगौदना वांटेड लाउथोकपसी मियामना गवर्नमेंट नमथाक तौबने माइरोई फाजिन बमदि रतन वांटेड लाउथोकपना ILP की इहो असी नमथागनी हाइबदि कैदोंनुंग ओइथोकलोय ILP संग की खोंजंग असिगी मनुंगदा मियोय खरना नन मणिपुरी सिंग कायन थौंग सथदन फुब सैब तौरिबा सिना खोंजंग असिगी मायोन सेरानन सहन किननबगी मसाक अमा ओइगनी मरमदुन खोंजंग संगसिन मतमदा हाई सिंग संगसिन मिनसी फोंदोकी ILPS फंगननबा अमसुंग रतनबु थादोक्ट्रि फावबा अमसुंग छात्रसिंगबु थादोक्ट्रि फावबा अखोय निम्पालना अकनबा मौंगदा खोंजंग मखल मखा कयागी चंगसिनगनी हयेंग तांग 13 दगी अखोय दुकानसिंग लोनबा हौरगनी ऑफिसिंग लोनबा हौरगनी लोइना ना मखल मखा कयागी JCLPS ना चंचलपा खोंजंगसिंग अमदि JCLPS की मखादा अखोय निम्पालना अखोय खोंजंग कया बकन मिफम फंबा अमदि अखोय बननसु तौरप याय येलो मी कंजनर नबगिदमक मणिपुर म्याम संगसिलिबे इहोसे के मरक्ता प्रेसिडेंट बिल ओम की मनुंग बिल अमबु खतोक लगले हैना मे 13 थारकिबा चेरोल अम मणिपुर गवर्नमेंट मियामना खंगंदना लोतुना थमलंबा असे मणिपुर म्याम सिंगनबने हैना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कॉमरेड नोंगलेन मिते थादोक चेरोल अमना खंगलकली नाकल मरमदा मियामना अकन यौ संगसिलबसु ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन न्यू दिल्ली द सतपसु IMC इलेक्शन लोइब गाइदुना लैखिबनी तौसिनब मधि मियामबु नुंगसिब सासिनब स्टेट गवर्नमेंट असु मियाम हुना सब साब पराम तंबिफम थोकले पालिब लेंगांग असि तसेंग कम्युनल ओइब लेंगांग नि हाइबसिसु हदक JCLPS की लुचिंग खोमद्राम रतन वांटेड लाउथोकिबा सिमकना मयक सेंगना ताकले लेंगांग असि एंटी मैते गवर्नमेंट ने मधि लुब असिन अथु मतमदा हिरम असिद कुपना खन नैनदुना सब साब वारेफ लौरगनि हाना चेरोल असिन मका तारी येलो मी कन्नन नंबर बिल लौम की अहान बिल प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल असे सुंगया यारोय हैना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ हायरकिब लैती हैना ऑल पॉलिटिकल पार्टी टीम की मिहुत ओना यूनियन होम मिनिस्टर की उन्नबद सरुक या रुबा JDU मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट M तोम्बी ने फोंदोरकली दिल्ली दे हलकलब मतुंग असि बाबूपुराद लेबे पार्टी ऑफिस दा पाउमी सिंग उन्नब मदा माक हाइकिबदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिहुत सिंगना यूनियन होम मिनिस्टर का हौकिब जुन की तांग तरेत उनकिब अदु यामना माइ पाकपम ओइकी होम मिनिस्टर की मतुंग इना अहानमगी बिल से लमदम असदा पुनः खुंदामिनरिब फुरिंग द सोक लोइदब अमा सेमदोकलगा हाउस दा खननरब खंगन खिहारी माकी माइकैदगिसु अखंग ऐसिंग गा अथु मतमदा तानरगा पाइखत याब थबक सिंग पाइखत लगने हाना खंगलक लई हाइकी अमरमदा M तोम्बीना हाइकिबदा अखोगी लमदम असे बन ब्लॉकेट यामना तोयमन क्रे मसिना तुंगी मिरोल दमांगजब ओइरकनी पोजान तोरम दुकानदार सिंगना फादरगा मधु फारुबा माहिरोई सिंग बुनंगासी पाव फाजिन थमसी मरम चादे ILP की हो मनंग नन मणिपुरी सिंगदा खुद थाब मदे असो अपन नंगन बासिना खोंजंग असे सेराना उकिब याय मरम अदुना मियाम हाई सिंगना खोंजंग संगसिन मिनसी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की टीम ना यूनियन मिनिस्टर उनरुब मतुंग चीफ मिनिस्टर ना अथु मतम JCLPS मदे ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिहुत सिंगल लोइना फमिनन नमगी तंजा अम लौरकनी हाइबगी थाजब लई हाइना मागन फोंदोकी
Minister Rajnath ji the convinced of Kanda, Sina Sumai Simdo and Sina Pani, Noigi Purup Kandanabukita Noina Sanction Labor Kundangasi, Akwe Yadi Havenate, Manipur Miamgi, Apamba, Atai community singi show idamba, Aduma posting ado, Lady Maming Sinatraga Sumaming Ama, Tolaga, Nauna Semdoga. Madu house tamu pukalaga pass tauraga handaki monsoon session sin nangnaba noi shu semjin bayaba sajen bayaba tauro ai shu panam kauraga kari karam tauraga noi purupsi kanmi yananaba bill lama semsi gi haibedo ai shu tanage masigi leiriba outcome punamak se akoi gi manipur gi honorable chief minister da akoi ma matam sana pau pirake na hai Pojan tau nan local ani farubu ki tamang police na fajin karab case gi thaumi singbu jail da fajin un thamliba sig mayok case na hayeng dagi kauri ba pung nifuni pan gi banna sida joint student coordinating committee JSCC na mafung fana sagot kani hana sirol amada khangalakli issue masa da government thau faikhat hodabna prajami amda awab tahliba si tokla si hana BJP Manipur Pradesh ki senior leader Nimai Chan Luang na phongdorakli Howzek Alaba Tapang Tok BJP National Executive Mifam na Saruk Yariba BJP Manipur Pradesh ki President KSS Babanandana Hairakpagi matung ina ngasi party asi office ta paumi singa unaba madan Nimai Chan Luang na Manipur asi wathok magisu banna madi general strike toina tauba sina sel thungi phibam sohan bada natana nomagi suraga nomlaga hingni ba imung singda ka hena awaba piri police na fajinun thamliba mairo sing kari maram gidam fasil libun habu miyam pumna ma khangna ra wafam ne government na tawgada thabak pressure group ma oiriba case na kari maram dagi tawkribano haiba government na khanthaba matam oire pressure group asina yariba makai khutalo pairaga thabak tawbagi haina besi thadokse natrabadi matam amada aikhoigi iramdam manipur ase ban gilebak ama oina khangna rakpasu yai hayengdagi haukani hariba pungni funipan gi ban ase haudringaida government na hayeng fajinuna thamlibu mairoi manga condition amta yawbana thadokpiyo loinana KSA na su pungni funipan gi ban ase miyam gi yenglaga handokpina na BJP Manipur Pradesh ki maikai dagi appeal tawrakli kaisuk natabada issue masa da sarkar asina sum sojilaga praja da wana ba sinbase masi topiyo misam praja singda kham thengna awaba chaitheng piriba phibam asidi masigi yengbiraga manipur sarkar na su pungni phuni pangi banna se kaudana ba government na haiba chhatra manga se ayama heta thadok piyo se akoi BJP gi demand ni ban kauriba KSA i group tasu yaragadi hojigi ban kauriba pungni phura bagi ban kaurse handok piyu JAC against anti-tribal bill amasung outer Manipur tribal forum anina ngarang ahing nungai dagi national highway animata kaukiba economic blockade ki matung CAF and PD minister Ketribiam Biren ngasi ayupung taret lom tabada Imphal manung laiba oil farm sing haktheng na satuna yengsin kre minister galore na mari len of authority ki officer sing yawn satki bangasi ki khongsada duda masa ki thau ki stock miam khang na ba thelam da oil palm sing da stock board the na instruction piram ba loina na miam thau marang kaina phangana na pau tak piram ki hana impact news na phang pau na hairi Thawbal district ki manungda hianglam kendra ki segmai jindagi na arung nongmai khong tab lambi asi sathok sasin tawba yadaba makai fatre turel torban da leba than khibana maram oiraga nonghek subada lambi da ising thumjinduna lainang tabadagi sathok sasin da saw na khudong sadaba mayok nare handak thokli bising isaw aduna lambi asi amuka hena fibam soon khibata natana patlau ngayok purki da ising thumjinduna ama ngata thon kre sasan wa asiana yaw kre ngasi fawbu khudong thiba nanglaba mafam sida government ki maike de karigum mateng am ta fangkiba laidri hari mari lainaba singna thu matam de yengsin bin na basangajin gram panchayat level multi purpose cooperative society na appeal torakli Ngarang June mapan ginamdang pung taret kamin Nipurom tabada Nambol police station gi Imphal Chuchampur Tidim lambi ki Vam Diar lamkhai da pokayan ki bom madi nahan June taret ke pung mapan gamin tara da Thawal achoba fan khong lairakta labor reliance tower da pokai ki bom sung numida sig namidang pung nipat gamin tara da Sagol ban tera sapum lerk leba moirangi CDPO oiribi Laisram ongbi fulobati gi Tongal the Pokai Bom Pumnamak, Aina Tinkrabalouf, National Liberation Front Manipur, NRFM na Pokai and Banana Lupasigi Information and Publicity Secretary Sanaza Wumiti and Tadro Kasiru Lamana Kangalakli.
Matang aswada break am lauzake Manipur amadi malam gi tongan I pau single loidana aikoi break ta gyam na thuna hanjarake impact news bu miyeng ta duna lebiu. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 की मेट्रिक परीक्षा दा अगर 6% ताबा मंदर पसी इमा बाबा अमसुंग BYS कोचिंग इंस्टीट्यूट अनि मतलब क्रेडिट सिपिजन BYS की हॉस्टल दा लेजन BYS की फाउंडेशन रिविजन कोर्स अनि मग यावर माय पाक कोचिंग मंदर खिबन Admission is going on. Admission open. Position holders kaya puthokraba. National Excellence Awards for Schools Panglaba, Brazilian Institute of Sciences School Moirangkom Imphal da 2016-17 session ge 11 science da ming chanan aba form thaba hokjare. Pangliba maki matungina khudong chaba sing pijari. OBC, MOBC, SC, ST singi khudong chaba sing thamjari. Brazilian Institute of Sciences Moirangkom Imphal. Break matungda mayam bo mun taram na okchari loinana bulletin se makata pau sing miyam na pijari. Lamyan aramam samren gi tarataruk suba martadam ning sig numit ngasi pangthokre karigum iho ma lakbada miyam na MLA da attack tawbu sana bi ase thadok pi hoina thorom yaw lakhi bakhurai assembly constituency gi MLA Dr. NGB join appeal tawkre aramam samendra Tersama di Social Standard Club na sinduna aramam samendra gi tarataruk suba ning sing numit ase khurai nanda bim lekai de Social Standard Club ki complex ta pangthok ki bani thorom adu gi athoi mithun len oike ba MLA Dr. NGB join fongdok ki bada Manipur gi MLA humfumak Manipur miyam gi yaifan Tangdu Laitana Lane, Kan Mangakane, Maramadun Iho Mahek, Lakpada, Kantava Todana MLA attack Tawasi Lepu Fondoki, MLA Makatana, Aramam Samarendran Manipurmiam, Gidamak Loram Taudang Sing Taki, Loinana, economic independence, Amasung political independence, Pamzeramba, Lebak Ningjabas, Gimanum Aramam Samarendra, so Amani Haina Fondoki, Makatara Duna, Furubamanamagi, Lambda. Sang bada ating ba ayat pa piba territorial boundary kaya khaidor pagi thawang man ba ma lak ba si laibak thi bane masada ahen ba mi yang sang ba chum gani fongdoki Group amak khaktagi goina khakdana thamba aduga group atai di territorial boundaries leitaba dong toba masimadi aikoi karino possible means am explore toraga ILP haibadu werabasu within the framework of our Indian constitution madumadi semba tangai phadana loibra haibadu di aikoi khuding na phauminari aikoi praja gi mihur weriba aikoi humfu makse loina mana khandaba nate khanmi nei maramasina karigumba sigi ihou lagu matamda elected person mayam de attack toba khotpado aikoi khaitang refrain tobiu wakal khandabiu haibasimatang aina appeal tawjai aikoi khudimang loinamak tungi werakada posi khandaba mi amata yaudi habase nupi gi leader khudimang ta aina thamjari Manipur da on ma khunai ma porak na bahona ba asaw thaudang loramba laikhidra lamyan ma aram samrendra laikhidab ki sai tarataruk sibaning sing thoram ngasi patriotic writers forum na susindu na pangthokre infalis ki sanada lebnung sikol park ta pangthok ki baning sing thoram asada miyam na laikhidra lamyan ma samrendra gi bitamda hai laikatuna ikai khumna utki Thorum as the Film Forum Manipur ki chairman Laimim Surjakanta, Patriotic Writers Forum ki founder member Ngatham Rabai Chandra, the Old Manipur Working Journalists Union ki secretary Zit Nungomana, Tauburel Singona Sarup Yaki, Loina critic writer Rasmani Ekpamna, Manipur Film ki Lamyan script writer Amawan Aramam Samarendra Haibahiram Asida Wanganki. Aramam Samarendra Laikidab Tarataruk Subaning Sing Kumon Ngas Ziribam the Sapangtokre, Thoramas Ziribam Development Organization, ZDO Nasinduna, Ziri Ima Maira Pai Apun Lupki Sangle and the Pangtoki. Haukiba Zun Tarek Numidang Waramda Singmerong Konang and Karakter City Hospital and Research Center da Boma Tamlamadu Aina Think Loop Kanglepa Communist Party Military Joint Committee KCPM JC Anoba Lanzang Sep Kanglei Mission SKM Gimanum Satar Aroib Warning Nehaina Loop as President Taubulwang Tador Pasiro Lamada Kangalakli Lamdamas the later private hospital clinic singi oiba akana bachana kang lona masemna nagedama private hospital clinic kuding makna megi sachet kuntra faw manung the party asigi mail SK mission 24 KCPMZ @gmail.com the pow por on hijacky adu madugi ona taina bada torpagi the han warning when a city hospital and research center da bom gilanda adu sathakibani hana sengdorakli Lubasi the Pau Pork Laba, private hospital, clinic single in Atu, Matamda, Lepak Miam Kangna, Miam Yaraba, Akanaba, Sanakang Lonama Lautorak Lakani, Madunga Nasapi, Wana Sirolas in a Kangalakli.
ngasi kuthai kaikolda hepatitis B vaccine gi ani sub dose kapthokpagi camp pham pangthokre hangang assembly constituency gi manung chana leba kuthi kaikolda pangthokwi camp ase BJP gi active member tokchom Romeo namaru oiba thaudang lauduna mamang sahida gi satharakpani camp ase gi manung chana miyoi chaum humputara tarukta hepatitis B gi vaccine sing kapthokki Chandigarh undergraduate amasung postgraduate tamningba Manipur mahiroi singidamak hayeng June 13 dagi June 12 fauba DM College Complex leba MSU gi office ta ayupung 8 dagi numidang waram pung 3 fauba career guidance ki thoroma pangthokadari Manipur Students Association Chandigarh na sinduna pangthokadruba career guidance ki program asida mahiroi amadi mama pa oiba singna saruk yabi haina masaki serol mana kangalakli BJP की एक्टिव मेंबर ओइरिबा सोशल वर्कर निगोमम हेलेंद्रोना मा की लाइखिद्रब अपोप एन मनिजाव सिंगी मिंग कचबा पाखंग पुराकै पाखंग ब संगलेन ngasi महाबली कबुई खुल अचम थोरम म कलोइन संगाखरे थोरम दु खुल अदुगी अहल लमन अमदी मियोय क्याना सरुक याखी महाबली कबुई खुल खुलाकपा पी गाइचुइन फोंदोरकपदा सुंगबा संगलेन अम साना नब मतम सांगना होनरकपदु ngasidi निगोमम हेलेंद्रोगी मतेंगना साब ngamba sida थाकटबा मदे नुंगाइबा फोंदोरकी लूरबा ताजा चीरबा मतम सिदा ममन यामनबा कावबा ngamroidaba अखोइगे हेलेंद्रोना ना संकपि बासे अखोइ माबली कबुल खुना कावसु कारो काबुल सुखोते सिमुसे अखोइ मंगद फाव मंगद अखोइ छाबा ngamगुनि हाबसे अदुना मसी समायना चीरबा मतमदा नियाम सुलिंगी रत्ना संसानखिबु सारि काबुखौ याबिबा सिथिसा पॉइंट हाना थागेतरि Kangla Facebook Kanglupa Madi International Sana Meizam Students Association Sinban Thasi Taranitho da MMRC Unity Pa Kanga Bokta Pangtokani Hana Toramba Mama Londa Mingthon Zaba Mahiro Singda Mana Pipu ki Thorum Adu Lak Bazun Kunmanga to in a palace compound level Lamyan Masanglenda Pangtok Lagani Hana Kangla Facebook group ki Sero Lamana Kangalakli Handak Pangtok Kiba Class 10 and 12 ki examination da Chandel District Headquarters ki Anal Furup ki Oiba Mai Pakla Mahiro Sing da Anal Mahiro Sing Uninum Oiba Anal Lenrul Tangpi ALT Sinduna Meritorious Award again Tok ki Thoroma Pangtok Re Chandel District Headquarters the Pangtok ki Thoroma the Chandel Assembly Constituency ki MLA Victor Nunglung Amadi Chandel ki SDO Pradeep Sandrensu Sarugyaki Thoromadu Mahiro Singna Memento Sing Amadi First Division Amadi Letter Mark Fanga Club Mahiro Sing case incentives to Piki. Whatever taught in the class, be stick to it and then try to by heart. And then which you do know a little, you study or you can take up this tutor also. So to pass and then to get good marks in the examination is in yourself. So every day you try to by heart. You will easily can revise and then pass very easily. This is not a question of just to pass and get good marks. Now this is how to get this knowledge for your future. Sahi sig April kun mga da hautok ba National Food Security Act asig beneficiary sing lisam sing record sing authority sing hairo kimiyam da khangan bidre local authority khara na mana koli belaka edu ke rational card khara yenthok la su local authority ayamna di card yenthok bidre na youth forum hairok na chiron ma da fongdorokli beneficiary oigada sing da card yenthok tana Thamlaga Karamna Fair Price Soap Sing the Sing Piribano Card Yadan Sing Yen Gather Riba Rahibasi Authority Miamda Semdokadabani Forumus in Taxilakli. Azen Karan April Amadi May Tag Sing Niom Giwang with the voter list Kimaka the voter among the Sing Kizimanga Manga Yen and Bahonari the AHY card pipe sing na Fanga the Sing Kizi Kuntramanga Adu Fangandan and Bahonari Hana Lupus in the Maral Sirakli. Social activist of the India Sri Lanka Friendship International Awardee Sri Laisangwam Birzit Singh Integrated Manipuri Association IMA Bangladesh Manipur Rajbari Silet ki advisor on Heartland Association Sigi Thadro Pasiro Laman Hairi Mark Singjamai Oinam Tingal housing Nakali Nagar Ziribam the Leba Laikidraba El Irabot Singamasung El Indumati and Masanupani.
Tha sigi nipanda taratare suba Assam Rifles na saba loiraba community hall ma Urkhul district ki Fongyar village ki village authority sing the khusina kre IGR South ki miyang makada saba sahit English singani taramanga tarataru ki operation Sadvavana project ki makada community hall asi sa ki bani hari Hauzik Sanabuk Pauda All India Football Federation Miyang Makada Women's National Football League Kama Chaliba Chahi Asig October Thada Fangthok Lagani I League First Division Amadi ISL the Saruk Yaruba Club Singna Women's League Asig Final Round Sanagani Manipuri Joint State Association Singna Sinduna Home and Away versus the pre-qualifying match Sing Sanahanduna Club Ama Kangani Senior Division Women's the Saruk Yaraba Madi AIFF ki Central Registration System the Register Taurab Sanarui Sing Yaub Club Singna pre-qualifying match the Saruk Yagani. Hairiba tournament asida yawgi hargadi masidi yawdu player punam asi by magi state ki association singda resa to leiba loinana AIF ki CRS ta resa to ba aduba player sing oigadabani Hariba singasing ngakna satpa adugumba team sing aduna hariba qualified or agadi hariba women's league asigi competition asida saru yaba yagani hadana masi ay ma thadro pochi sina yam na akan ba wa mahairakdi hariba akhoi state asidagi kanano karamba team na yawgadagi haibasi madu july gi tang 15 fawgi manungda am da khangalakadabni Tarataruk Suba Junior Girls Inter-District Football Tournament ngasidagi Kumalampak Artificial Turf Ground da sanaba hokre tournament asing ngasi ahobu namita sana ki baan league ta Imphal West District Football Association Imphal East District Football Association bupanjil taret anida maiti bapi ki mesa sida mai pakrab Imphal West District Football Association ki sanaroi Premi Chiru na panjil ahum N Ratan Bala na panjil ani loinana A Rosie amani S Ranjana ani na panjil amamam gasan mangamki Mighty Horrible Imphal East District Football Association Panjilani Aduna Aids Ranjita Sanki Ampagi President S Sana Tombamadi General Secretary L Ranjit Roy Anina Angasidagi Hokiba tournament Sagi Haudoki Thoromaduda Sarugyaki Nupi Masagi football team Ahum Sarugyadun Satariba tournament Sagi Haying Sanakada Banisubal League Imphal East District Football Association Amasung District Sports Association Kaksing Anina Lambatang Nargani Sanaroi Singh Matam Fangdaman Maram Oiraga, Singapore FC United, Manipur FC Haukiba, Me Kunito da Kumalampak Stadium the Sanagani, Tauramba International Football Exhibition Mes Adu, Laklib July Tara, the Wina Pangtok Laganana, Wayangum Indrani Memorial Football Academy, Wayangum Lekaina, Kangalakli. Matanga the bulletin say tension drinking Mangwana headlines Amuna Tamjari. Tongzu Boroi Makonga, Kanatorko Vena, ILP Kongsang Loising, Tom the Cray, Yam the military so cray, Kocham Rumia, and Vena do Maita Cray. ILP Hill with Saruka Moy and Falmore National Highway, the Moirang Combe, the Kanchipur Pau, the Tankai, Ting Donamade, Wakan from Pamdana Kongsang Sanction Cray. Amasum Kongdram Ratan Mataka Tangat, criminal case, wanted take Kakat Piwana, Taki petition, Manipur High Court, Yaki Gray.